我知道此时此刻，我们已经等待很久，期待很久了。现在最需要的是，所有歌迷朋友们，用你们最热情的呐喊声和掌声，有请单身尼玛！有请诞增尼玛，2018年中国好声音全国总冠军，中国年度新锐榜年度音乐人奖。2015年推出首张个人专辑《火种》，2016年推出个人藏语单曲《翅膀》和第2张个人音乐专辑《藏乡情》。Azanga wa choshiyana Hayala tiwa samuyo Hai chi chinzang nanga tinayo Hai chong chuwa chu isenayo Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Azanga choshiyana pakalati wa samuyo Hamagegen wa chongi chancheyan Yang se sobje wa chong ijen chayan Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Azanga wa choshiyana Hayala tiwa samuyo Hangsa paye dai bang nayo Hangsa paye kang ina nayo Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Azanga wa choshiyana Pakalati wa samuyo Hamagegen wa chakasenayo Yang se sobje kekanayo Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Azanga wa choshiyana Hayatang pakiyanayo Nadaso Hayatang pakiyanayo 좋습니다.